Ngibingelele bafowethu nami bodadewethu. Kuseyiyo leyo nsizwa. Usehla senyuka le. Naye nalo umlandene emfishane. Bafowethu ke namhlanje ngizokhuluma ngodaba olukhulu olwenzekile njengoba sazi ukuthi namhlanje uhulumeni waKwaZulu Natal uphethwe i-IFP. Ngesoke labadala indaba la thiwa abantu laba votile bevotela umkhonto wesizwe kungenxa yamathonga abo ukuthi bazi benzele izinqumo ngoba siyazi ukuthi umuntu ukuze athathe isinqumo usuke engahambi yedwa. Umuntu bethatha isinqumo sukelelelwa umdali umvele enqangi ngokumvula umqondo ukuthi isiphi isizathu. uMK ke isizathu ke ngeso labadala ukuthi kuvotela uMK ukuthi uMK uye wakhuluma ngodaba lokuthi ubuyisa umhlaba. Especially ke ikhulunywa indoda eyaziwa ngamavayo babuZuma. Sikhumbula ukuthi ngasesayidini enkatheni inkathi ake yathi before elections yathi iyofuna imfuno zisilo kwakukuhleka impela kwaze kwachitheka igazi ngalokho. Ngebhadi yahamba yangabi sakushuthi saqhubeka nalolo daba ngoba lolo daba kube mhlambe ngikholwa ukuthi kube yaqhubeka nalo okanye mhlambe kube yona into eseqhulwini kwi manifesto yalo ungabe ithole ukusupportwa okwanele. Abantu njengamanje inkathi into eyibekeka esuke yayibeka kakhulu ukuthi yona ikhuluma nge-clean governance ukuthi iyaziwa nge-clean governance. Abantu ke bafowethu ke bahlonipha abantu bakwaZulu Natal bayayazi into abayenzayo bahlakaniphile abantu. Yes, clean governance yona esidingayo and siyahlonipha inkatha kakhulu ngaloko iyaziwa. But this time bengingadingeli clean governance. Akwazi ukuthi ungakhuluma nge-clean governance uzobuthola phi lobo buholi ungenamhlaba. Ngoba phela fanele ube ne-clean governance phezu komnotho okhona. Umnotho mangabe usezandleni zabantu abathile fanele kulolwe leyo nto bese after sungakhuluma nge-clean governance. So iMK ke iyadla ubhedu ngalokho nayo ngokwesiyalezo ngokukuthunyezela ngoba lento siyazi ukuthi ku about impilo zabantu zithinta zihamba zithinte ngisho abalela abaphilayo ngisho umvele nangoqobo ngoba abantu abaphila phansi kwalomhlaba abantu bakamvele nqangi. So inkatha njengamanje ke bafowethu le decision enithi niyayithatha ukuthi nihlangene nabantu efanele ngabe kufunwa okuqondene nabantu kubo nihlangane nabo futhi ningasho ukuthi niphume nayo i-resolution ekutheni nize nivumelane ukuthi mhlambe sekuyabelwana ukuthi okay hayi omunye ubusa apha omunye ubusa mina bengikholwa mhlambe kube ngiyakuzwa even ngengamuzwa nabo bakuhlaba isekhuluma ayikho uthe bafisa ukuthi babe lapha ukuze la kuthathwa khona inqumo babe khona. But ngikhumbula ukuthi inkatha beyikhuluma kakhulu ngokuthi province isishamthetho fanele sibuyele kwaZulu nalokho azange kuze kube into ekushuthi egcine enkatheni sekuyibaleka kakhulu iposition leyo ukuthi mhlambe undunankulu aphume lento le ozophatha kwaZulu Natal kube umhlonishwa ilento. So kushuthi kugcine seku about isikhundla then okubalekile ukuqhubeka abantu phambili. So bafowethu ke ngibona ukuthi mina kujahwe inja ngokhosi ngoba leli plate liqondene noMK futhi awusoze walishintsha and lesi sihlalo umhlonishwa ubaba uMphemba isihlalo athe ucupha kusona sifana ne-merry go round esange sidlale thina ke emangabe ku December kukhona labo tikana ngoba phela sasine imali zoke emabhishi sasingenayo
kufanele ubambelele sigcine sikulahlele isihlalo leso ngoba besingaqondene naso futhi asoze saqondana naso ngoba abantu baZulu Natal bakhulumile. So i-clean governance bafowethu befanele ukuthi ihlelelwe kuqala. So and okunzima ke ukuthi lento yenzeka nje umsholozi ubaba uZuma uBlack Moses lo amathonga enu izinyanya zethu sisonke thina abantu abansundu uphiwe yibo ngisho nakubakithi nabakini nababukobani ukuthi cha akulungiswa ngoba ngokuthi yena ngezathu ezithize niyazi ukuthi baba umsholozi mawuzofuna izwe udinga ukuthi ube indoda ekwazi ukuvika ngake ngazwa kancane ke ngixoxela ukuthi hayi impela meya ubaba umsholozi meyolo ujwayele uzaza aphathe nesikhaftinyana alabacele nechensana uthahlala phansi athi ukuhlaba ngespoon impela ngathi uyalandwe mangicabanga hayi yiyo mama Makhumalo basho ukuthi hayi bo webabuko dukuze ngasekhaya iyeke lento yenzayo kusho ukuthi indoda enamava ngoba awukwazi ucela ayicelwa inkululeko uyayilwela sengisho ukuthi ke bafowethu cha nize nazi ukuthi hayi kukhona igama engize ngalizwa ngomana lapha mangilibuza lithi hayi Commander good morning mebesho ke bathi hayi lisho ukuthi ama commander la awonqamalala abalali ababhekene nabo nje impela ngizwile kancane ukuthi hayi engathi ungathi badla usengathi umuntu uyadayetha ngoba sebewozinjana nje so hayi baba uMphemba ngelinye ilanga impela siyakudinga siyakuthanda khona lapho siyawazi amavakho kodwa cha this time around ngathi bekusabekelwe ukuze kulungiswe lokulungiswayo akuliwa singabandawonye kodwa befanele ukubambisana nje ngoba lento cha inqola impela engathi intsunami le iyamawala kule kuyindawo leyana ngithi hayi Commander good morning